Ni Lieutenant General Kainerugaba Muhoozi, umuhungu wa Perezida Museveni, akaba ari umukuru w'ingabo mu gihugu cya Uganda, n'umugaba mukuru w'ingabo zirwanira ku butaka muri Uganda. Akaba rero ari ku nshuro ya kabiri yagiriye uruzinduko mu gihugu cy'u Rwanda ku munsi w'ejo. Mu byo yakoze, yasuye urwibutso rwa Jenoside rwa Kigali ku Gisozi, ndetse hasiga n'ubutumwa bukomeye cyane. Hanyuma rero muri ubwo butumwa niho abantu batandukanye bagiye bagaruka ku mbuga nkoranyambaga bavuga yuko nk'ahantu yanditse ngo Jenoside yakorewe abanyarwanda cyangwa se abaturage bo mu gihugu cy'u Rwanda, bagiye babigarukaho cyane kuko urabizi ko Jenoside yakorewe abatutsi mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo icyenda na kane. Ako kantu rero bagenda bagashingira bavuga yuko yaba yapfobije Jenoside yakorewe abatutsi mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo icyenda na kane. Na bagiye basesengura inyandiko yiwe yagiye agarukaho, aho anavuga yuko ashimira guverinoma y'u Rwanda ndetse by'umwihariko ubutegetsi bwa Perezida Paul Kagame kuba barashyizeho uru rwibutso cyangwa se inzibutso mu gihugu cy'u Rwanda kugira ngo bizabe isomo rikomeye cyane generation z'ahazaza. Mu by'ukuri babone ko hari mistake yabaye mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo icyenda na kane mbere yaho gato abateguye Jenoside yakorewe abatutsi, ndetse hari amateka mabi akaza kuba ku gihugu cy'u Rwanda akaza kurushegesha. Avuga yuko rero ibyo guverinoma y'u Rwanda ndetse n'ubutegetsi bwa Perezida Paul Kagame bwakoze ari ibintu byo gushima cyane, nk'uko yakomeze kugenda abigarukaho. Aravuga ati I thank the government of Rwanda, ati mu by'ukuri under the leadership of His Excellency Paul Kagame, ati ku butegetsi bwa Perezida Paul Kagame, ati ko barashyizeho urwibutso kugira ngo aya mateka azakomeze kugenda agarukwaho, ndetse na generation z'ahazaza zose zamenye yuko hari ibintu bibi byabaye mu Rwanda ndetse amateka adashobora kongera kubaho ukundi. Nyuma rero yo gusura urwibutso rwa Jenoside rwa Kigali, yatemberejwe mu bice bitandukanye mu mujyi wa Kigali, yagiye muri Kigali Arena, ndetse n'amafoto yagiye agaragara ari gukina basket cyangwa se agerageza gutera muri panier. Asuye kandi n'ibindi bice bitandukanye, aza no kugabirwa n'inka n'umukuru w'igihugu cy'u Rwanda ku mugoroba ku munsi w'ejo. Navuga yuko ari intambwe ikomeye cyane iganisha kongera kubaho neza hagati y'igihugu cy'u Rwanda ndetse n'igihugu cya Uganda. Ibihugu byari bimaze igihe bidacana uwaka, gusa ukana yuko uyu Lieutenant General Kainerugaba Muhoozi, umuhungu wa Perezida Museveni, ari wabaye umuhuza kugira ngo Uganda n'u Rwanda byongere bibane mu mahoro. Dukomeje n'andi makuru akomeje kugenda avugwa muri aka kanya, babwire yuko Uburusiya bwamenyesheje abanyamahanga barwanira Ukraine ko buzabica ntamuwe, nk'uko umuyobozi mu Burusiya bivuze. Umuvugizi w'ingabo z'Uburusiya Major General Igor Konashenkov yatangaje ko bazi aho abanyamahanga bose bari gufasha Ukraine mu ntambara baherereye, abamenyesha ko bazicwa ntamuwe, nk'uko ikinyamakuru RT cyegamiye kuri leta y'Uburusiya kibivuga. General Konashenkov yabitangaje kuri 14 Werurwe 2022, yihanangiriza abanyamahanga bo mu burengerazuba bw'isi bikomeje rero ngo gushishikariza kujya gufasha Ukraine muri iyi ntambara. Yagize ati ahantu hose abacanshuro b'abanyamahanga baherereye muri Ukraine turahaze, ndagira ngo mbaburire nanone ati ntamwe tuzagirira abacanshuro aho bazaba bari hose ku butaka bwa Ukraine. Uyu musirikare yatangaje kandi ko Uburusiya butagomba kuzabazwa aba banyamahanga bwita abacanshuro bazicirwa muri iyi ntambara, ngo ahubwo bagomba kubazwa abayobozi bo mu bihugu byo mu burengerazuba babashishikarije kwishorayo cyangwa se kwishora muri iyo ntambara. General Konashenkov atanze uyu muburo nyuma yo ku itariki ya 14 Werurwe ingabo z'Uburusiya zari zirashe misile ku birindiro by'ingabo bya Yavorov ndetse na hafi y'agace ka Starchi kari mu burengerazuba bwa Ukraine, zikemeza ko zishemo abanyamahanga bagera ku 180. Muri iki gitero ibitangazamakuru byo mu Bwongereza yemeza ko hiciwemo abarwanyi b'Abongereza 3. Leta ya Ukraine yemeza ko nta munyamahanga wapfiriyemo, ngo ahubwo hiciwemo abasivili 35, abandi 130 baza gukomereka, nk'uko leta ya Ukraine yagiye ibigarukaho. N'amakuru avuga kuri iriya ntambara ikomeje kuba muri Ukraine. Mu yandi makuru, Julian Assange washinze WikiLeaks ashobora gukatirwa imyaka 175 y'igifungo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Urukiko rwo mu Bwongereza rwangiye Julian Assange washinze urubuga rwa WikiLeaks kujuririra icyemezo cyo kumwoherereza Leta Zunze Ubumwe za Amerika zimukurikiranyeho ibyaha by'ubugambanyi, aho ashobora gukatirwa imyaka isaga 150 y'igifungo. Urukiko rwavuze ko rwanze ubujurire bwe kuko dosiye ye nta ngingo yo kugibwaho impaka ijyanye n'amategeko irimo. Iki cyemezo kikaba gisa nk'igishyira akadomo ku mbaraga Assange yagiye akoresha kugira ngo atazaburanishwa n'inkiko zo muri Amerika kubera inyandiko z'ibanga yashyize ku karubanda mu myaka 10 ishize.
Ibinyujije kuri Twitter, WikiLeaks yavuze ko dosiye ye ubu igiye gushyikirizwa umunyamabanga wa leta ushinzwe ibibazo by'imbere mu gihugu witwa Priti Patel kugira ngo atange uburenganzira bwo kohereza Assange muri Amerika. Bongeyeho ko ashobora gukatirwa imyaka 175 y'igifungo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika nk'uko iyi nkuru dukesha Euronews ikomeza ibivuga. Julian Assange ariko aracyashobora kujyana ikibazo cye mu rukiko rw'uburenganzira bwa muntu uburenganzira bwa muntu ndetse n'uburayi. Umucamanza mu rukiko rw'akarere mu Bwongereza yari yabanje kwanga kohereza Assange muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika avuga ko ashobora kwiyahura aramutse afungiwe muri gereza zo muri Amerika. Mu Kuboza umwaka ushize urukiko rukuru rwavuguruje iki cyemezo ruvuga ko kuba Amerika yarijeje ko atazafatwa nabi bihagije kugira ngo hizerwe ko azafatwa mu buryo bwa kimuntu. Barry Pollock ni umunyamategeko wa Assange ubarizwa muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika yavuze ko bibabaje cyane kuba urukiko rw'ikirenga mu Bwongereza rudashaka kumva ubujurire bw'umukiriya we. Ati Bwana Assange azakomeza inzira z'amategeko arwanya koherezwa muri Amerika cyangwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika ngo bakurikiranwe ku birego nshinjabyaha byo kuba yarashyize ahagaragara amakuru y'ukuri kandi yarakeneye kumenyekana. Assange kugeza ubu akaba akiri muri gereza ya Belmarsh i London kuva 2019 nyuma yo kumara imyaka 7 aba muri ambasade ya Equateur mu Bwongereza aho yari yarahungiye. Abaserukira imirwi yitwaje ibirwanisho muri Republika Demokarasi ya Kongo batangaza ko biteguriye gushira ibirwanisho hasi ari nkamwe leta yo baronsa ivyo basaba. Muri ivyo harimo gucengera umutekano w'abanyagihugu ku buryo bufatika. Abaserukira imirwi irenga 35 kwa gatandatu w'indwi twaraye dusozereye biriwe mu nama yabahuje n'urwego rw'igihugu rujeje gusubiza mu buzima busanzwe abahoze ku rugamba. Mugezi wacu Vedaste Ngabo yadukurikiraniye ino nama yabereye mu gisagara ca Uvira. Abavira, abanyamurenga, ababembe ndetse n'abanyindu hamwe n'urwego rw'igihugu rushinzwe gusubiza mu buzima busanzwe abagwanyi. Abaserukira imitwe y'inyeshyamba bavuga yuko biteguye gushira intwaro hasi kugira ngo amahoro agaruke mu gihe leta yashyira mu ngiro ibyo bagiye bayisaba mu biganiro bitandukanye by'amahoro. Jeremy Rukoberwa yavuye muri teritwari ya Fiza aserukiye Mayimayi Mulumba. Ifuza amahoro leta ibonye yuko tugomba gushira intwaro hasi, leta yacu ibihagurukemo kandi ituhuze n'abacu, ituhuje n'abacu donc tugashira hasi n'abacu bagashira hasi. Izo turabikunda cyane. Amapeti yacu bagomba kuyaduheza kandi umuntu wari we wese uri force negative ipeta ziyiwe bagomba kuzimu. Mahigwe Yive yaserukiye twigwana wa Android y'igice kiyobowe na Colonel Gakunzi avuga yuko leta ikoze inshingano zayo zo gucungira abaturage umutekano nta cyababuza gushira intwaro hasi. Icyo dushaka yuko bakomeza bakagira bino biganiro kugira ngo tugire amahoro kandi FARDC ikatuja hagati ikatuganiriza ari baba groupe Mayimayi ari natwe twirwaneho tugwanirira abavyeyi bacu kandi ivyo ntivyoshoboka ngo dushire imbunde hasi nta kintu gihindutse. Yindi recommandation barabushe FARDC idufatira abahungu bacu. Harumwe bafatiye ngo ni Bonere bamufatira mu Minembwe, uwundi bamufatira ibukavu, ubari Kinshasa. Dushaka rero babagarura. Iyo niyo singe dushaka y'amahoro. FARDC nigende iganirize Mayimayi subireyo kikaza kudutera, natwe dusubireyo tukaza tuza gutera force ya Mayimayi. Gusa umuyobozi ushinzwe gahunda y'igihugu ishinzwe kwambura abagwanyi intwaro Tommy Tambwe avuga yuko muri gahunda ihari nta bagwanyi bazashira mu gisirikare cy'igihugu, ko ahubwo gahunda ihari ariyo kubashyira mu buzima busanzwe hanyuma bakazafashwa mu gukora imishinga izabafasha mu kwiteza imbere. Ruvuzangoma Senkadi ni umuyobozi wa sosiyete sivile mu Minembwe asanga ari cyo leta ya Kongo yakora kugira ngo abagwanyi bashire intwaro hasi. Banyagaga bamburaga abaturage ibyabo, bategaga abagenzi mu nzira, bafataga inka z'abantu bakazitwara bikaba ibyabo, nibwo butunzi bwabo bari bafite kubera intwaro zabo. Mu gihe rero bemeye kureka izo nzira bagataha, ni ngombwa ngo bashike mu rugo aho batahiye babone ubundi buzima bubafasha kubaho. Urugero natanga nk'abantu ba hano Uvira na Fizi bafite ikiyaga cya Tanganyika, niba bigisha imyuga yo kuroba ubwo bazaronka amafaranga n'uburyo batunga imiryango yabo bitewe n'uburovyi bari gukorera mu kiyaga cya Tanganyika. Abantu bo muri Mwenga Itombwe
bashaka kuja mu buhinzi n'ubworozi n'ahantu hororwa inka n'amatungo magufi yandi. Aba bagwanyi bari bitabiriye ibiganiro bavuga yuko bishimiye gahunda nsha leta igiye gutangiza yo kubashira mu buzima busanzwe kuko irimo imishinga izabafasha mu kwiteza imbere ndetse no guteza imbere uturere batuyemo. David Bubasha ni umuyobozi w'ishyirahamwe rya JDC atangaza yuko bateguye ibi biganiro byo gushaka amahoro kubera umutekano muke uri mu turere twa Fizi, Uvira na Mwenga. Amashyirahamwe yigenga muri raporo zayo zitandukanye avuga yuko muri utu turere twa Fizi, Uvira na Mwenga habarirwa imitwe y'inyeshyamba irenga 90. Vedaste Ngabo ku bw'Ijwi rya Amerika, Uvira Mutara Kivu y'Epfo. Vedaste Ngabo urakenuye. Leta y'u Burundi yemeje umugambi mushasha wo kunganisha imishahara y'abakozi bose ba leta bafise urupapuro rumwe rw'umutsindo. Leta ihumuriza ko atamukozi wayo numwe azogabanirizwa umushahara ahubwo ko abenshi bazowudugirizwa. Amasendika y'abakozi arashima ino ngingo agasaba ariko ko yokihutishwa gushigwa mu ngiro. Inkuru twaza mugenzi wacu Kigali mu Rwanda Pierre Claver niyo nkuru. Imari kuvyerekeye imishahara y'abakozi ba leta mu Burundi zimaze imyaka irenga 10. Ubu leta yafashe ingingo mu nama shikiranganje kwico kibazo gitegerezwa kuva mu nzira kugira ngo abakozi ba leta bafise urupapuro rw'umutsindo rungana bahembwe umushahara ungana aho boba bakorera hose mu kazi ka leta. Itangazo ry'inama shikiranganje ryerekana ko intumbero ari gukuraho ubusumbasumbane bw'imishahara no kugwiza umwembu mu kazi ka leta. Leta yemeza ko abegwa n'ico kibazo bose bagize uruhara mu cigwa cakozwe c'ingene uwo mugambi woshigwa mu ngiro. Leta ivuga kandi ko vyitezwe ko abarimu bazodugirizwa agashahara kugira ngo bazohamvye bagenzi babo cane cane abakora mu gisata c'ubutungane. Iki kirashimisha amasendika y'abakozi nk'urunani mpuzamazina y'abarimu Kosesona ruhurikiyemo amasendika arenga 10. Abarimu ni nabo benshi mu bakozi ba leta kuko barenga ibice 50% by'abakozi bose nk'uko ubushikiranganje bw'abakozi ba leta bubivuga. Ni nabo bamye basaba ko hoba ukunganisha imishahara kuko ku bwabo bahembwa make bagereranije na bagenzi babo bafise urupapuro rw'umutsindo rumwe yamara bagakora mu bindi bisata. Victor Ndabaniwe aserukira urwo runani Kosesona kuri mikoro y'Ijwi rya Amerika. Ihuriro ry'amasendika bigisha Kosesona muri rusangi riranezerejwe n'ingingo leta yafashe kubirabana n'agaciro k'amanota yahawe akazi na cane cane ko twari twiteze ko